जों दिनै जोंनि इउथ त्रिपुरा फेडारेशननि सेंट्रल कमिटिनि जे वर्कर्स दंनाय लिडार्स दंनाय बेखौ साखलाय खालामनांगौ सेक्रेटरी वो आशीष देवल सेंट्रल कमिटिनि खमाव साखलाय जोंनाय जोंनि गरम गोनां इउथ त्रिपुरा फेडारेशननि प्रेसिडेंट Report kaham. Good afternoon. Joto media house ni ada longo. Kini sini Youth Tripura Federation ni eba Tripura motha ni kaisa jumo songgathan. Amano bumung ka Youth Tripura Federation. Omni tini Central Committee announcement khainai. Te omni logi ang okom bu sana musungo. Je amosini first list nai je borok nongni je leader nongni bumung krei mongni second list bung ongkhonai te amoni logi sing district block ni bagi bo bongni rule major rule play khaina bagi bung second list eba block district tonine bong je leader ongno omna kaise ke mung saklainai tabu working president ni hoite saklainai Working President Puilao Tonga Dhirendra Debbarma, MDC, Saudagar Koloy, MDC, Hollywood Chakma, Peter Dayung Debbarma, the Prosmith Debbarma, among Working President, Senior Youth Tripura Federation. Compre Vice President Sukendu Debbarma, Sadon Chakma, Siva Jamatia, Donald Dalong, Udoy Riang, Sihan Umok, Sukubasi Jamatia, Dilip Kumar Munda, Vikas Debbarma, Jiten Debbarma. Among Vice President. Abu General Secretary, Sajra Debbarma, Suraj Debbarma, Mahendra Debbarma, Jiten Tripura, Robert Debbarma, Eba Lemon University Nijaga, Dhananjay Tripura, Riton Debbarma, Athamanik Jamatia, James Debbarma, Sanjay Jamatia, Tai Biralal Nuatia. Among General Secretary. Tabuk Secretaries, Ashok Debbarma, Tapos Debbarma, Sanjeev Debbarma, Vikas Debbarma, Tapan Debbarma, Vishwajit Debbarma, Rambariang, Biplab Jamatia, Virendra Murasing, Liton Debbarma, Sudan Debbarma, Modon Jamatia, Vishram Debbarma, Roman Debbarma, Surajit Mok, Aishuk Debbarma, Utpal Tripura, Mihir Debbarma, Hotrojoy Riang, Suresh Riang, Saisundai Molsom, Devashish Debbarma, Dilkurai Tripura, Rocky Murasing, Kuthar Jamatia, Manoj Debbarma, Peter Jamatia, Budurai Debbarma, Rakesh Debbarma, George Rupini, Jinet Debbarma, Ashish Debbarma. Among secretaries. Okay, Tabuk Organizing Secretary. Organizing Secretary was Navbatra Debbarma, Nitish Riang, David Koloy, Ganga Keshav Nuatia, Dormen Debbarma, Sukanto Debbarma. Now Finance Secretary was Shambhu Debbarma, Krishanka Debbarma, Khokendra Debbarma. Among Finance Secretary. Tabu members Bablu Debbarma, Jabra Debbarma, Rakesh Jamatia, Vikas Debbarma, Dhananjay Debbarma, Ajit Nuatia, Kappa Debbarma, Samar Riang, Alok Debbarma, Jemnis Debbarma, Rijus Tripura, Apu Debbarma, Dantu Debbarma, Ajit Nuatia, Hori Chandra Debbarma, Indrajit Debbarma, Raju Jamatia,
हरिचंद्र देवबर्मा हिरुला रियांग जितु देवबर्मा रूपायन देवबर्मा जुरिस देवबर्मा राकेश जमातिया पार्थ हलम इशाक देवबर्मा अरविंदु त्रिपुरा धनरंजन त्रिपुरा जयंत कलय अमृत कलय धनरंजन त्रिपुरा खुकन त्रिपुरा रंब रियांग कलेन्द्र रियांग छपन त्रिपुरा विप्रिंग देवबर्मा सुपीर देवबर्मा बातायन रूपिनी संजीत देवबर्मा पनवीर देवबर्मा अमित देवबर्मा तुनांग देवबर्मा ताबु जे सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बुं साख्लायजाकमानि आं रंजित मौसम साकाब्ला साका वर्किंग प्रेसिडेंट साख्लायका वाइस प्रेसिडेंट साख्लायका जनरल सेक्रेटरी साख्लायका सेक्रेटरी नि बुं साख्लायका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नि बुं साख्लायका फाइनेंस सेक्रेटरी नि बुं साख्लायका ते मेंबर्स नि बुं साख्लायका मेंबर्स ताई किसु तंख किंग कलय बेंजू देवबर्मा हिरेंद्र देवबर्मा उत्तम त्रिपुरा सुरजीत माराक रवि सिंह देवबर्मा स्वर्ण त्रिपुरा विपुल देवबर्मा विश्वनाथ देवबर्मा पीकूष देवबर्मा विश्वरूप देवबर्मा बुधुराय देवबर्मा प्रमोद देवबर्मा राजेश देवबर्मा साजारा देवबर्मा सामुएल देवबर्मा डेनियल देवबर्मा सबेन देवबर्मा सैम देवबर्मा आइसुक देवबर्मा तै संतोष देवबर्मा अमुक मेंबर तै सोशल मीडिया टीम तंगो लामा देवबर्मा कोऑर्डिनेटर अपू देवबर्मा हासरांग देवबर्मा तै सुकांत देवबर्मा अमुक सोशल मीडिया टीम तै वैसे सानाय आं all list एबा all executive committee वो जों जेसिनि active leaders बाक्सानि बुं तनियारा बुं जों district तै ब्लॉक जों बुं साख्लायनाय बुंनो appoint खालामनाय ब्लॉक तै district तै अमनि बादेबो जों second list all week नि बिसिङानो जों तिख्लायनाय second list central committee ni second list बेला हम्बा ताकुन सुंगाने तंगे सिंगमन तोनक जतो सिओ लॉकडाउन नि जरा all लॉकडाउन जों सिनि तिप्रा दफानि लुकुरगनो बाहायके हेल्प खायमानाय अमनि बागै सिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ओ कोइगिना आसुनाय जों सिनि सारा तिप्रावो जे सिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर तै सिं सामुं स्टार्ट फेरनाय तै सिनि पुइला एक नंबर सिनि सामुं न सिनि ग्रेटर त्रिपालनि सामुं तंनाय ओ ग्रेटर त्रिपालनि डिमांड तै जों ओ लॉकडाउन नि बागै जोंनि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बिसिं जों तमो खायनायमान तमो मुभमेंट खायमान ओ लॉकडाउन नि बिसिं जों साग्लाय सिं रेडिंग तंनाय ग्रेटर त्रिपालनि मुभमेंट नि बागै तै अमनि बिसिङाव जों जुबासु खायनाय बागै जे फादारा तंनाय एबा अ तिप्रा बिसिङाव अ लॉकडाउन बे इफेक्टेड उनाय रंनो जों बायके साहाय्य खायमानाय बायके हेल्प खायमानाय ते बं यागो बायके जों समी माने अमन बायके सिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी सालायिनो जों सिनि सामुं स्टार्ट खायनाय बेला हम्बा